Rero ntuko ya Jumatano tariki 25 cia mweri wa nana mwaka no yuturi wa 2026 ni wambeta muthoni wa kiramana beyetho kunenkere cio itetauri kana ichunkwa na nkere garukiriro ku irwethirite rurukiri ruthari metu thiatire kimitandao yetu ya ukinyaria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda kwetana mbere na kumenya mantu kathumba urayo tunduka au kaunti-ini yetu ya Meru mwerekerio kwendikania atwe tariki 26 cia mweri wa inana tukiambiriria na riboti chirikite utukinyala methene yetu ya ndeto akariba kuma gicigone mbunge agiatiania isti barabara nturene ya muga wandine ya Thangatha baciumirite na kumeneria bunene ura wari ngavana wa mbere a kaunti-ini ya Meru Peter Gatero Munyandikira baugite arita micemanio na gisiasa na kumba kwithira kimeneria atongeria bangi na bunu nyuma ya Munya kumba kwithira kibwithe mucemanio gisiasa ntereti ya Kathankumi na kuoneka akimeneria atongeria bangi bari o mubunge bagicigo mbunge kiatiania istimpuru aburi hakari baba kiarira muthuro iboritie Peter Munya aiwate ya kalika titwika no ntukumawe aikwithira iwathanine kuma mwakene yo ngirili na ile utira akinyithe mauru yawe antere icha Thangatha ke kana muga kenda kinya kumba kwithira kitikira mathina yarakari abethirite baikulukire baimuri naye gitiyo mubunge bagicigo mbunge akiatiania istimpuru aburi no tunethirite ari utethe kiribo kumendere ayukiri wathani Adams Muturia wa Thirinja aina riboti ntuko inkainyi mawani ngavana wa kaunti ya Meru Peter Gatero Munya kumba kwithia kilunga ntereti ya muanda ne iciumbe gatiganisti mambo bakariba chumete na kumba kwithia kimenere ndionga araba wite kwa miaka 35 Munya thirikari utongoria no tubomba kwithia itethia kariba muga Franco endogwira Munya riro kabanga kuya muga ringi kenda umenya ithira una ntuka no tinabo iyo iwe ngwa wiyone kethia kuya ntuka thira mwa bakwa nabo kwa ndo Munya na papa mwaloi ari Munya Franco endogwira ruari oke agwe ya mwati abura wa yarira ringi tira wari ngavana na rira wari MP ba to antu ba mwe to menyera wi muntu mwe muno no tombo tutethia mtongoga ore MP odega antu agu tona mwako ispogwa glass kingi wakira otigira mucingini ao agita yurire mwanga mweshimwa mpuro arayiro kibwethi ori achindire ni omaloi werekana na mpuro no mpuro atikoromba itikia ngavana mpuro airomba gitikia MP ni omaloi antu betu we Munya angogwira atiri na ntiokira nkiwa we muntu mwe we sieta laingo endui laingo ekura twetwa tiania kiongo bathira nunto number 1 tukwanda mana muchi mukuru wa Munya weto turangunzi cia kuma Ntorobo na Masai baya na Mithioro na maiya batura antu barari we Munya kabare mete mayani nunto tutewika tweta Ntorobo weto baura nunto ingombe bari thachia na reyire oro aua kwebia korea bire ya wa cukuru ote cukuru eu akuwerete bia korea biarero ne akorobeto baba disability biare wani ana beto ba disability na toya na bia korea keri ikundi kwa Munya borokuwa no rongo weyete okiwa eteke aku ochokerue keteke aku ke mouko Munya nkwendro kuri ruare kakorete withete mouko tori ana kura ibatu to chokacia endu Munya utionete renge tiania yeto itorauere Munya ukaora ore agita na mbere kwa rebo wete batetikire buru Munya kumba kwithia kibaretera nto bakuthura bagwibo bongo bakomba kwithira bakithuya tongoria bona kumba kwithira bakithura ora bakwenda 2017 na yo dilongete na mtu umete Nairobi ogera umu kampeni ira mwamba eta bakabia okiwa anu yako bwe mtipi otianio omudhilongyako mwanga nto batianio ba muthura bakona yakawe mtu mwega atoka kuya atira weko yana kabia ranga ko mwanga athurwa aratonya mbunge anto batianio barira miaka 5 no makaniro ngandro twakatelelwa bia batianio barira miaka 5 kabia ankwendo kwira atirao nkwana no kuthilonga mechamanyo muno okay na gira nto bangi okuiba kwenda gura MP noko ya mwamba ngio kumanira bya Titus noko ya ngio to Linus Franco ndo kwira utoke MP ke thegyo kwenda rama na boku gura MP reka uthilongi anto nao no to de noro to ere to na kabia itokomenyere kumarira no to tungo kabia tuliteire no malo igani rongo amethetiana pa university na ma secondary
oninga mamuno kigotebwa mwesimi wa mporo abwethia ote anto twethera twe nonto mporo are makweya barabara icio ngogweyero keruma mwesimi wa mporo necia mporo barabara twetairani emporo kanisa twakietera twetagoromba murungu ni emporo ekoroba ngwa buonga mwekoro to ciomba taakiaikiria mporo form mporo agana na ya mwana wetonga na mwana wa mutheni otemwesimi wa omba kuthokia mporo batu tumuthikira tumuwata oremera twamwendainya mwithone muthia buri bethirite bakimeneria miario pitagatiro munyombe kwithakirita ati bara betakire menani ro ibetha bakira kuo akaiba bakira munyare kakomba kwithakirwa na irombero bya murungu kwira munya weko kuranya kirombero no nduru ro antu nire mene baitacia umenye uma nire mene baitacia thina nyingi igone kantu baitacia kire mene bakaromba na igathira lakini leo kora kirombero ko karaya ko tinana ko karaya ko tiromba murungu ogia gwethe otiromba murungu umenye no arumira inya murungu inya kura ciongo acio no ticiona no ndo atero yana na murungu inya ogirwa na muntu orwa na mporo no orwa bau bangi bonde otirwa na murungu kira kirombero kia murungu kirombairwa ni antu bonde te batu tuinka tuitacie kuo imiongo yonde itacie kirombero kiu na beto ona ginya bayoyo ginya cioyo ici itacie kuo lakini au bo uraririe ito wereka okaoro inyi murungu gira koro ni antu okaoro imurungu ndato urega na ni oburu okoro aria manto agirombero rengi nyoke yatiania okoro aria manto agirombero rengi mporo rega na nue aitia girombero na itaciana no na bira bito maitie kuo mporo akire Israeli ya kuromba kinya murungu twenga marundu yara mathogu ane kawacoka kuroyana na kinya na kiothorano kira toromba murungu we munya we nyumba ekuwe ninge nwetagia mwathani murungu athari makoku kana siasa twendene mwathani re munya twikugwata tukwendie na marundu ne yankoma we watenda murungu kwa uende ni munya kanda kwira atere mporo ikana geto katokabuwe kato agakunekilla kautoeka watatu wekira ituro no tubama we ya tutakona metho ngukura kanda umambwe ntakona munya kumunya ankwenda kwira atere amwa ukaya kuona muntu ararwa na amwa kana tiania umenye kinyaga tata kura renge gwate miona itonete baba inge oe munya kawe muntu wangwa na muntu wangwa kinya mande ko yagua muntu wangwa kinya abichwa ate korobiona kuwende wewe muntu wangwa yakana na mporo mwesimi wetu ngwira turitete go miaka u yonde bathire miaka 15 we mutongeria utiengwe waturitira ende ugaita ngweche mporo icio mumakira nkiripotera Meru TV kuma Tiene Betanda Msimuturia Wadhirinja. Ibo ya mno mwandiki wetu wanthe twanda Msimuturia Wadhirinja no tuboronduru na njira ikinyanirite rwangiro kwa ile weti na mbere abo mirandi kaunti ya Meru na Kenya bitithio woti batongeretwo ni Alhaji Mwendi bekinyite nterecio bure antu kwiyoro kenda kwa ilia amantu jegi witithio woti ntere iba Alhaji Mwendi akiari na oriti kinya ainjima ya barabethirite bate kuthiatira watho bura bwarutire kenda kiri bubokorwa bakuborwa mera na kuluki kubatongere bura bakethira abakiria woti na abaurite ndikumba kwithira bakithiatira na utira ibakuria woti na njirira yagirite na muno na aririte wa kandarasi baraba ingwe echo kumba kwithira bakiruta akaunti ya Meru na mlongo echi barabara bethire bakithiatira na guita ngwe kuringana na watho wa kaunti ya Meru mutugi wa Kiambi ina riboti iri njira ya gukiria uthuranio gotiaja kaunti ya Meru thirikari ya mutumanto ithinge ukurukira rwangi rwa monitoring and evaluation ni bariongete nterecia tima ukuthithia uchunkuni bwa uria ugoti bukuriwa very crucial, very critical because njira ya gukuruka Meru ni Buri West ni Timau ni the gateway to Meru. It's very important to us. Nikyo tukagwatanira na barabara ungamirite Timau especially na Buri West nikenda tuona mantu ya revenue ya kwa streamlined. Buri West ina potential ya enhanced revenue collection. Tukomba kuritaniria ngugi na tubatetheria kuinga tukutho tunthe tucio rupos iria revenue ethire kiuragira
then Bore West has higher potential than Irainio. Akiaria Alaji Mwandia ugite bagatigira mitaratara yonthe bekire ukanana na wenyangia bogoti ne bukuthingatirwa akiritana jumukana kire kandarathi bakuri wana ugoti bwa Meru batikinyanirite iwango bikwendeka Mnyakura antu bange bakwinja njira ya Kiambo Gwaja. There has been a lot of political interference na barabara eu batreaga moramu batreaga konda mputeri bagotwa shua bakarea gweta mbere na bakarea na unyuma na utumite kuri companies inge ciaere invoiced bori company imwe kaura na nkorokie nusu million eu nego affect revenue correction ya bori kankauga companies chionde iri kuritanguge rira invoices ciatumwe ndi quarter or na aria ngigwirite gutumwa ni thingatana wana cio oigitene riu ikonwa iko comply revenue collection in the county ne mandate ya county government ni untu bwa mukireto na nkero ni atongere na kinya kariba ntereiji manto ithinkia nonto bwa gututumira team kuto support kenda tumba ku increase our own source revenue na tutemo let down as you've been always leading to lead as others follows for the last 2 years in Bore West tutongeretie na tuteto position 1 na bago tutetheria manto ja maingi mono na itugo moving forward tukomba kwetha to increase revenue yetu na ikinya tukwenda gwashua His Excellency the Governor Reverend Isaac Mutuma that timao batu twethirete tumugwete njara in all aspect twethirete tuki karia kombe kwa kikisha to na utheru kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. Ibaya muno Mutugi wa Kiambi no tuporiboti una njira ikinyanilite tugete na mbere na riboti ingi cia Meru TV rukiri ni atinende ngwataniro ya dukembe the kumanterecha yembi beyitia muna kubo beti yari na yubankanire bokwana akenda utiriba kuyukyo tongeria kumakiri antu babari wathanini na antu baraba ina miaka iretanga bakyari nende ibagwete ayuthi kaitene kanende kaita koka gukira na kumba kwithira gakithara nontu augi bwithara bukiwo kaita konthe ati utonge muyuthi imutongerio ruyu bakiwa ruyu rurikitie ukinya mwandiki wetu wanthe to murithi wa banaraniritie abona buibu baina bubokuwa Nduki mbithi kumanene ya igembe nishumiriti na kugayona ndi mwakene ja 2027 bakethwa barungamite itibionde nikenda bakomba kugwata kana gutongeria ndiguru igiteniriri. Okay. Na kio tongori bwetu bado kuembrezia youth leaders network tukomba kwetha tukia now ground tukia na civic education tuibera nionto batu tuvotera nionto a na a ko batu wetao na nimbio tekwelewa ki utongoria ikenda ri mtu aya nao ukethero kemenya ubumba tu kwetera ukethero kemenya ndiringete ki MP kenda kentethia ona o so tuketha tu provide civic education Meru North na national wide endo where safa bakiatia balindene ya igembe centru ale abawite atibo te atongeria barujo kaire endeni atongeria banarua ngoria antoba bethi for so long to the that tukirwa youth ni atongori baroyo but it's evidence ati thai otongori ba youth antoba bethi ni bukuonekana na bona maendeleo so to call members bonde barabe na mwito yo tongoria be yonga na batwe turi kundine kana tutethania yantu babethi tutethia community cietu tutethia society cietu anegenda to provide leadership ira ina maendeleo nuntu thai turenda atongoria babethi nikenda bomba kwitha bakendelethia community cietu au mbere ya iromba rengere nkiromba to our youthful people nontoki akolelia the next 30 years to come ibato ke twekuo and there is no way leaders baba kubombo twera they are preparing the future for us eba tomba koria mai ibato ke twekuo and it's the high time to egenda tomba kolelia o twaitethania na the next 30 years nonto ibato ke twekuo kenda to create a good future na future favorable ke batwe as youths apati kwetha ndi mwanake kwe kintu kia twita energy
twina ideas na twina energy kweta maendeleo kinjamii yetu ukolelia trika yetu kwiba bakuru tutikuria kiutongeru kwendekana experience na tukwetigere mawaitha ya antu akuru lakini kukwendekana energy ile kweta india injaru the generation inje twiri 21st century na mando ya kwendekana yake thwa yaketana na the current community tura twinio tutimirete ya india yotethia muntu personally tumirete yotethia antu vijana vonthe na kukomboa antu betu kiru komba bwa uongozi bwa bwi ndene ye constituencies yetu. For example yonto nande igembe South constituency inkolele nkona kwi mantu ya tewita mzuri nthukiji mbithi yumirite na nikuria antu babethi bangi baria bakumeka jensi nikende bakomba kujukia ibande na bombe kujukia kura nikende bakomba kulita utongeria bora butiagirite na bombe kwithurwa nibo bari mbere na manto yano ntateta mzuri ibu nton kuromba antu beto bayuke kura na bagikise tukuringa kura na njira yagirite turete uongozi boboya na twite amuto yagirite engire yanku buromba kwera watire kura yako sauti yako na youth kwena kintu kyoto voter registration during 2024 June maandamano ibo ature kwa wingi na borona ni ate boy na voices na boy na inya yombo change kintu kinene na maendeleo yenu ekeni tuture wala tuturire ture tumbe kwa kura nikenda 2027 tumbo sensi otongeria bwetu nkaromba ara wende muyuthi ari sauti yako imibason tukwaru ari niromba yo ungane na batwe nikenda tumba ukira na tukiendelea na kubuithia civic education care our youths our whole elder peoples so that they can take their vote and vote wisely because we want to bring new energy and new change baringe kura no ntomo songo ure your vote your voice no toka thoti na kura temeo tukulukia no te na tutemea kwaria menyo tokiwa toza tena kura tutemeo sense maendeleo ko uinda romba youth bonde batore bayuki kura bayuki bare baba teni bande bayuki bande bithai bia bia theri otembi wetwa kenda bomba osenzio ongozi bobwe kuo kenda ongozi boto abosenzi to asa youth omenye dene mer konti tuketha twita boya baugite bakajukite bia MP MCA na kinyanga vana nibonaniti atipomena kainyaga kwirungika mtu mwethi utekete kina limit utubatu kuroma kikyo ukakothora kawe na mweto iyo roma wethri governor wethra ni MP MCAs bonde to welcome bwinde onara mtu akuigwa inawena mweto yo serve nonto kintu kwena type of leadership style yombeta kwethe eta practiced for so long and that is servantship leadership na to welcome itoko magani ko bore kuomba to welcome to the na ngwataniro emwe kenda to waka as a unit team Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Central Iboya muno mwandiki wetu wa ndeto murithi wa bano tupo ripoti una njira ikinyanilite ripoti ya murithi wa baya twikira gatanta gicunji ketu kembere akia mubango yo turi ngeme au Meru TV tukuya Jumatano tariki 26 cia mweri wenana mwaka no yuturi ya 2026 kaita kuraya ana tukethera nkichokera kire gicunji ketu kia biele mubango yo turi ngeme kyo kumenyethe na kuluki ukumurikira ngatheti kenda tumenyerera karikite omeya Meru na thigurune yetu yonthe ya Kenya.